Ka District Hub for Empowerment of Women jong kari boy menta kasngi shipau tarik risau Clara Kheker pang ya kasngi ki khna kan thei balatip kum ka International Day of Girl Child halor ka phang Girls Vision for the Future ya kani ka program la penlong ha Prime Hub IVCS di hari boy district hakani kasngi la don bantalang da uba U Orville Isaac Masar, Deputy Commandant ke 6 Battalion Kumukong San, hakajing don rengkat ke Kong FN Sun, District Social Welfare Officer, ke Kong SM Bang, District Program Officer Ribhoy, ke Kong Deborah Rapsang, ke Balawan Ban Mikmat na ke District Hub for Empowerment of Women, kuntup ru kilong kemi ki kena samla bat kiwe. Habakran hagani kasngi uba masar ula bankhia halor ka jingdan kam kum kini kijat program ban ajing hikai kerpang ki samla badru ban penslur ya ki kmi ki kpa baki de ban kershan ya laki khon ula kran ru halor shibun ki jing e juki khna ha kini kisngi kum ka jingop haudrok bat ka jingta ya ka jingmut jing perkhat jong ki khna samla kapta mikpa but away by issue ko apa ban touch ndasi kamdesh khang kan chong ki drugs is important. Mental health is also equally important. Jingka jingkya jongka jingmut jingsabthat. Kata kali gawe ka ba unjudan bayakra. Kinlap ha news kata ka ba sosi ba kinlap ba kita ilong mukti yap nakadaw jong mobile phone naki ikipun kidaw. Ikna samajungi ba picking up. Kung kata baro nang ipi kali bamdan ka jingekran hi ngasem kala mandiru mamna kanno kala amdan ki issues ki ba check ki jat ka bangir gimtet. Tambang ka mental health subo matafi iklan da men khat iklan ki sofan internal juga kabiang tiga internal apa kali kambiang pat kata lu kali kawan major problem himdan sisa kamu ka haji kamet ka bukat kya mental health juga kambiang di kata di topik apa mentang yang asal explore matapaan hakiki kisir dengan pelong ke program government lu initiate pun lagi programs when it comes to mental health kali gawe ka bakum feed mi paru bila I konjuki man kasing for example man kasi ti ga konjuki let kai let marester na let kai football ne ile kono no kam ka ki man si kalong routine juni sang kata ka routine ka phet isong biya kamera in kwa shu ban tulik panlok ne kadang something ka phet hi harta opor nga thai kung kimi pa ngam no expert nga thai bilang expert mo ki di ban lak kung kita ki problem kan ki binya shong binya trend excuse ki hoy ila anum krani ki tama excuse ki la da ila but you are not judging him or her tamba ki kwa shisha ba ki tep ka problem juni nanta ka sami ka chushu excuse ka chisha maybe the problem at school maybe the problem here maybe the problem kung kani ki problem ko manta teenage pregnancy also kani ko very big issue so many things are there no ipi tambala da kadan open communication lada kadan da open communication kung police department ro encourage bit barbar man papor bagi kina samla ki schools bagi man ha police station nomor 1 ha police station lo kani gawe asai mo ki mata nga thai bilaya dia nang tinggi bangun police station dia nang ya lakam nut dalam taman ro. Nut. Ndan so yang kata ka jingting matan. Apa fi iya nga masuang nga smile kum dia dan police station nga smile kum chu. Lada kim smile gitu nga onge nga as kan smile iki. Hoy kam jumi ke kya di officer jumi ki trishtam step at me yang surok ye le kam chat ki chat nama ka jenja kam police department. Nama kadang kowe ka balong rewarding hatu kata nomor ba. Naka police department ro nga layo ka jing sampang kani. Ngadi bure wala ko mo fi min shwa ngadi tang maliran taman kren no wala mon yang ne khmat ban kren du khari ka exercise kamaling ba ka experience yo nga encourage ki idan ki vacancies la shay skill ki ban sami na police department daw ina kren ki if I see you as an officer kanong ka recommend yang niyo mangito kampulat ki bure ki balang aware mito kampulat ki bure ki balang ki shamhang ki banyalang mi ni department shakwan kung ni service kanang yayat one year gilaban retire mito kampung ya ki youth Banlam nanti banyak khmat dan kit. Man I advise ko ni the next month sa program ka ba check program ni wala kren ni kisana samla ni girang ba naman borong ino kam. Hiru kunjuk nga batay nga basa gali kata ka problem nga mo check teng ada kam ka awareness nga wana awareness ta bajing siya ada kam siya ka awareness na pi. Tapi batay nga pen sa kalong kumni menta kim patas chubha maybe batay nga mo ko adan makamdan ka jingnang jing start kamkut kamdi tang magkulit pa community social skills jingnang ban keren kali kalong most important kata pinang distan di syong pihak kendang kamda jingmo
serekam tabachet ai supplementary nutrition program syaki kilong kemi ki armet ki khulung berkumjo e ki nama apa kan ka SDS ni dan ka scheme for adolescent girls kata kepada yang khasau kelas 6 ni ai kita ki jingba balai ai ka jingba maku mengitip no kita ki challenges tu kena samla ni ki jingke kena samla kadai kata ka jingduna haka jingpang dunabang magi orang kata low nutrition no ni dan ki kena samla jui majority la dan ikat mengi thong ka scam jok people all of us were anemic mo se kata ka jingduna senang haka met ka jogi mo kita di challenges jogi kita challenges gini orang kita low health na kita di balong di beduna kan syak klan ni lo kita ni ibu kita lo kiswai deh di kadang sakit ka challenges aki adolescent girls ada kata teenage pregnancy kajing yo lok na nani kajing kun aki adolescent stage mo mempadai dan yo ni dan kata kajing tak school support kata school drop out kajing lehe kajing syak lehe aki bai bullying deh syak bullying nai और क्लास दे ना करते हैं ना para shiki na shendrang mo idan kata kata iya kata bangilak kade ka century juni kata online harassment ba kunta tete online harassment itu ki online deh ki mobile phone ki internet mo kajin mong la ban dia ya kami ka pha ka juni kata body image deh ngim hun dah ngiras ngajet yang ngajet repo deh kata ka body image ngim hun kata di challenges bangidan ki kena samna ke juni mo